Yes, kuhamba nenkulumo Ras, ngidaphindze ngikulethe kuhamba nenkulumo. I think ngile nkulumo le nto ukuthi wangakubona Ras ways Ras ngixoleleni Maswati. Buka nayi illustration nayi Maswati, lo mdwebi ungendele info lenhle kakhulu. I think it is a tiger on the right, on the left noma ngema zebra noma timbongolo, I don't know. Uma ubuka lelenye imbongolo noma izebra ijutshwe lunyawo naluya lapha ku Bryce stand luyosiwa lolunyawo losiwa ngile tiger, kodwa i tiger ibonakala iphethe naku lokuthiwa ngama crutches kwehamba, kusho ukuthi yoniketa le zebra noma le mbongolo ukuthi khona kwahamba. Izebra noma imbongolo will be tempted to love the tiger because of i gesture. Ibonakala i tiger isile imbongolo, ngibani lo ngijubela unyawo, ngibani lo wosa lunyawo alungela kuludla tiger. This is exactly what Mswati is doing to our people. Uthatha le mali yabo abashiye baphuyile awise tinvuthu atipostarishe njengemuntu lobathandzako makawisa letimvuthu, kanti le mali ngeyawo la Maswati. Sichubekele phambili Ras, ngilo ngena ke kulama issues la washit.